kore ke ho fa mo I he talamalo fonoa mga hi talafata ko dobe fa pata boa te pa mi hen talanga te te o fai to mama o ka ta fa nga mari ko ni ke o ato mo por kalama ko ia pe mo e te funga fonoa alo au ai a ko hen foki pe mo professor pe ta se o aftan ke ma fa hoko te ta por kalama ko ia ki he wikeni hiliang ai ma proklama fa muy kuma I hen fa nga mari ko ni ke fa hoko e ta proklama ko ia ki wikeni pe a kuato e tatari lot fefia ma tatari lot mafana te ki mo tol ko pe o como kau fata mo ki maua I he kamata anga proklama ko ni pe mo fetu pe ko lava fanongo ai ta proklama o ku ka fefia pa ke tatari le ko e mo fata wange ku ongo le ia tu pe ke te ki mo tol lava ke mamata mai I he proklama he atape mo le o ke tau kau fata hai I he fefin I he temte tau pe ko loto ke tatailere ai professor ki Ken Pela Australia malo e tau mau e honi professor pe malo e ngā ue pe mi Australian mo fefeha ke professor fefeha ke family pe mo e mananga lo au malo bito e uho va pe o ko fafetai I tau usia ma tau usia ai e fiafiko ni o ku I kai kia lau ngā pehanu ko e whawhikai pe tau ke ma o e moui lau maari e rere a hoeiki ka rere e tonga ko toa pe pe o ko whatulo atu ke kere kere tupu ai ka e matakari nana wala o anau tolo Ken Pelani o ko whawa at me mananga Ken Pela ka e ata ke whao ko e taporo kalama pe a ko whatapu e ki e Aina Princess ko la tu whipeka tu aho, kau kau I whanua, whare a matapure ko kau kakilotu, pepe ki e haikomu tonga me ki Australia ni, ke tistu I halangi ngie, pe a mo tonga ko toa pe ka inga ka inen, ko au pe a mo luseane e ua waulahi, o masai pe a whawhiawhia pe kau kei ma o e mo ui, Lele pe ai family mo whanau lava pe ngai whatongia e lo au e o ku lava I pe o ku la maari lele pe ai pare mia ma whanuan da mo puranga ko alon ke mau ma whana pe a ku whawhiawhia ko ala tuen ki spring kamata fo ke mo ui mai e ku talo e ua wawalahi pe a to e ni ke ko au pe fo ko hanga huo Wai pe me ngau ko huo ke kalo pa ko te wen ma ke weekend be ka au ku se ma ke huo e kalo ka lava ke ki makape ke ka ko ia pe ko favo ke atu ia malo malo pito professor ba ko fia fo ke fa ngamali ko ma o he honi ke hoko to ai ta por kalama ka gimo ke ta hoko atu ke ta tala no ke ha ki he fili fale area ma ha pa fa issue for political pe me tong currently when ko tonga hokoi ko loto be ke o atu ke tokanga ai whakau ko ni ko nga he ku ko wakai fo pe ko nga hitari ku ke hanga o tuku mai I he bahao pe he website ko ia lo au ka ko nga ku o ko be foki ai ni o ku na hanga o fehu ia ai lesisita pe mo tu unga ku ai falala anga ai ngā ue ko fa hoka university o lo au ba ko ngā ko whainga mari o e proklama ko ni ke ta kamata ki mua ke o atu haki whainga mari ke te koe ko ngā ke lava o whaha ki whamatala ki no pe ki whakau kau koe ni mga he ni koe ni kuna whaia no whehu ia ai ngā ue accreditability ngā ue koe ia o kuo whahoko university o lo au I he ngahi lau ta ue ni ko tau whanonga mai ai professor kai atu mua ke whahau ki whamatala ki ai I he ko te koe o koe ke wharea ko hapala parema ka ko tui mahu inga mahalo ke o atu pe ai whakau kau ki hono whehu ia koe hono ai tuunga whalala anga koe ia au kuia university koe loi pe mahana mga tuunga ni meha tō tahako o na ke ako university ka te kate o atu peka te koe professor ko hao ki I whamatala e lawa tukuai
tuku ati loto hen. E tapolo kalama ka pa wahani ya te nau fie whanongo ai, pakapai. Kai panau tok fok peo lau konga pe i ngai whamatala koe kuke tuku mai i he website. Mahalo bito, wawaula, koe mahalo konga ua e mea koe ni he ku whakaukau ke ai, pa kou fia pe o hanga o whehui. Ko ngā te kai ke tala noa, pa te kai ke ulawe ki ai, Pe koe konga uloa ki o kai ai, koe mea koe ni o kai uhinga whakapēsi nolo ki ai. Ai a koe fo i tawhaaki ai taha. Koe tawhaaki ai taha koe ai uhinga whakapolitikare ki ai, Pe koe tawhaaki ai taha o kai ke mahino ia ke te au, ai mea konu hoko me ngai uhinga ni, ka koe mea ni o ku hoko he taimini. Mea konu whikau aki mo e university lo au mo e o mea konu hoko mai ki ai, lo tonga whai ai mau ngā au e ki ai pe o si whai e whare ai kau loea ki ngai mea ke mau ula ki whai. O ku kamata mau mai ai mea mau ngā au e ki ai, pa kou tui mahalo koe weekendi, kone ki toi tolo isi ati pe me weekend ke wika hau ku kamata ai mau ngā au e pea mo e ta whaaki whakalao, o sai pe nau ufare i mai mea ke mau ula ki whai. Pe kauai mo e ta whaaki a kau polisi, pea mo e ta whaaki ai Facebook a mo e kūkoro. Ko ngahi kupula lahi e tolu ku mau ngā au e ki he mea koe ni. He koe uhinga koe ki ai, o koe ai ngahi mea whakatau ka, whakapēsi nolo o ku huu mai heni, pea mo e mea whakapolitikare. Koe mahalo koe ku tāri te upehe. Koe whakarere koe lo au ia koe kia no palopare maana. Koe kia palopare mai e talu e mau kamata. Mihe lo au Research Society e tā hiwe hiwa. O haurewa ki he uafe mātahataha mau kamata e lo au University online. O rere mai koe ni. Pea tukikia mau palopare ma mato koe palopare ma koe kakai koe ni aine o kunau whakatupu ai palopare ma ki he University lo au aini meitua. Pea koe kau ai mahino peo kau ana resoni tupou, koe kaniva, ko karino, la tu, pea mo stiuteni koe ni koe tamasi Australia, palangi, aina hao huu mai. Pea ku mahino e mauhanga mautoru ia o hake umea koe ni, koe umea ni au nau whikau kau ake toko toru ia koe ni o ku mau whamaa popo ai e mau ngā ue. Ko tui mahalo ki i tuapo ai internet e profesa. Koina ku ke yongo mai pe. Iyo. Ko hamene ngatai e kutala noa kataki. Ngata hoki mo whaha mo ngā ue ki ai university ki he kau polisi ko Facebook ko kuko. Iyo. Ko ngatai pe ko e mahalo pe nai ki apo e ku lawe atu ki ana reson tupou. Ko kaniva, ko karino mo e tama ko e ni ko Marshall Cameron na o hu mai. Pea o ku maari a pito hono whahako he fwoi toko tolu ko e ni ai fwoi mea ko no koko. Ia kui kai kua toki mea ni au whai mai e na resoni pea mo karino ki e te au mo lo au. Talo e na whaahu ma na ua o hofi mai he mea whakapolitikare. Pea whahoko ma na resoni o hu mai he mea ko ni ko mea kou maari e ia e kau lawe peki ai e oe o waulai. Ko na resoni na makau ngā mea. Eke mama heni au pito. Pea o kou whea alu ke he mea ko ia ai anga koe hoku wā mo na resoni pea alu lewa na resoni o whai mai u mea koe ni. Pea koe mea na resoni i ho ma wā na ma
Whawheohi a Denise, whawheohi Nusila. Pia ma whawheohi friends, pe koe kaunga mea ai Facebooka. Sai. Ne ke ke whai aha whai ngā whetu utaki ka nare son, pe nau awe ha whai ngā mea ka nare son. Ko nare sori ana ne whetu ko mai ka te au i he ma wheohi, a ne umea whakalao, ko umea i he ne whai ngai case, ko ne tala mai e u case, ki e hopo ai ka kaitonga, na ne hanga o mai e umea ko apa ko kei tau, ko hanga e matau e mawa. Pe tala mai ke usio ai po ko haha ku lau, tau hanga pe ne tala mai ke hanga tau himalu e ne umea ko mai ke te au. Ai ne te heo mawa, ke yo awea mea ki ai, pa kai ke ulofa pe te uta noa ki ai. Pea wara pe ko o mai e tohi hiva e ne tangata e ki, tapu moia, ka mai e koe tohi hiva, tangata e ki, ke sio ai, ko tui pe te ke sa i ai, pa ke sio ai, pe kusai pe uhiva ko ia, pe utonu, pe kuha. Pau pe au ka whamaloanga, pa mai e utohiva, pa sio ai pe. Pe ko ta foi polo kalama a ka ua, na utala noa ai, ko au e toko kāna ku fua rea he te mokala ti publicly, openly, ki e whanua whakakatoa. Ko ta foi polo kalama ko iau koe ke o manatua maha ko e tau ko usipa ko e tau atu. He ku whoki mai mea ko e niki he foi polo kalama ka ua ko ia e uho i wabaula. E hono whamaapo opo e mea ko e ni. Maho apite mau whamaapo opo ai mea kotoa pe i he interneti whikau aki mai mea ko e ni. I he mau e kau e ai ko e mau ko miti ko e ne alo au whakamiti a whakatotoro. Umea ko tō pēk mau whema mau tōria ke teu ki he kauloea, kau polisi. Ko kau polisi ke masi ko he ni. He koe case ko ni ko civil case kai malawa ke alu ki he criminal case. I he masi ko ni ken pelani. I sepe. He koe masi ne pusa ki i he whamiri tonga. A Marshall Cameron. Aku lahe umea parapare mai ke ne mo uika ko ia nai hu mai. Pea ku mata ki mau tolu ko mea ko nina e whakatutu. E nau fupa au fi pehe ai toko tolu ko ni. Koe ke whakapapau i ka koe anga ano mui ai nau ngahi tala noa mo e nau whi awe aki he toko tolu ko ni e nau information ni me e mau whatotolo ko a mau tolu. Ko he ku ki hao ke mea koe kala mai whoki he ni whai mo whapake mea whakalao. I mea koe ni, ka koe tāri koe e ka uloia, ko pau ke mau ai evidence te wheka mo mālohi ke foi keisi koe ni, hangi e beko hato e whaahinga hopo, mua whaahinga alu ke he lao e uho wapaula. E koe keisi a koe ni ulahi ai ngahi te whito i mea ai e malawa ke ka wako ka atoa mea i ka alua te keisi o alu whakalao o tō ki loto, mau ke i alato e ne matawhanga. Ai a ka ku foki mai ke uhinga koe ai peheni koe ai entasoni nare soni isa. Ene uhinga koe no peheni ma nare soni. Koe uhinga i he ta foi polo kalama. Pe hu mai ai mo kalino o na waka ua mai o kamata e na hanga o hoka mai a e ku foirea ko ia mo e ku tānoa koe koe mea he ta utānoa koe e ku tānoa he ta polo kalama. Ai koe kamata e ni pea Pea humarewa nare sonia he osi ta foi polo kalama, malu koe kau atu. Na ulea ai ko au, pa kono mo oni pe ia. Ko au pe na kufuafua rea hangaton ke fonua i he tahiwa he walu. Te kai ki a tala noa ia hangaton, ia kakai na nau kamata whakaukau e te mokalati ko langi toke talang kawariku. Minista ako. Ia na ilo pe whakaukau e te mokalati e tupo uruaki. Mo misa peika kana kai ke nanga aue aki. Pea na ilo pea e hatu i talu mea tupo uruaki ki a tupo ufaa. Ka kohono tukuange koe i papiriki ke fonua o tala noa i a mei minite tahanima ai te mokalati koe fo i tala noa i a aku i he kurea i he tahiwa walu i he hiri whakimatai tohi a tenisi. Ko au na aku whai he rea ai kau PA.
Pea koe fo I kawengana e pe liberal education determines democracy. O lea, ko ku poini a ku ia koe fua lea hanga tonu ke kakai I aho koe tuesini e aho wha December tai wa walu. Pea ko mao hene kurea ko ia mao no fo vitio mao no tatau. Ka koe kahiwa walu e December ko ia. Te kai ke rea hanga tonu pe talano ai hanga tonu pe he te mokalati tonga he ko au nau nofo I tonga. Ko kamata ai te mokalati ne ma puna wa ngofu utupu o ko ia tenisi. Ilo le rei ko a e futa, ilo le rei a kirisi, ilo le rei he kauteke, he koe whenga ke whamahine fwoi mea koe no uhinga ai ita pe koe anare soni, Koe matalafo lau kai na ke nau tānoa na to he te mokalati. He nau talan, he nau whanongo ma upe awai pe na aku tānoa ke mo agirisi mo futa. Koe ku whaat, he kousia whau ia he nau artikolo ku na ai ke nau mai. Koe tangata kia karina mo nare soni. Koe tangata ka mo ai ha artikolo I ha mea na tau tālanga na mo vei uai kia te au. Koe tangata ke mo mai ke tau tālanga he artikolo ko ia. Ka ua te mo tufi holo tu usi mo whapipiki holo I he umea koe ke mo ilo ki ai. Na ke nofo nu usila koe ke ilo ke he lere e umea I tonga. Ka ko karino koe ke wilope na I whe mana ke ia koe a fōu e taimi ko ia. Ka nā mirewa ke na whakawhekiki mahe papiriki o puluse umea o kuloi. Hala atahe matalafo lau kai, hala atahe taimi o tonga, hala atahe kere ana e whaia talanoa ke whakaukau e te mokalati. Taka pauna e whaha talanoa ki ai, ko e ku poini, ko au na aku fuafua rea, public speech ke whonua. Ka he hoa tāna whai koe toi sini, toi tātu o tolu I he pō whalaite ko ia, ko e request he kakai. Haurewa a kirispe o se kurea, hawa futa, hawa hai komu Britania, toko tolu e na naua mana ha futa e ta fulu I au. Kama e, oku ke kai mu a ho alorea he te mokalati, ko me aia nai tuku peke utoki ai e au. Ke fuka ilo au iau tapu ke urea aki. He koe me alo tonga whai ko ai kōsi au koe a te nisi e te mokalati, pa wai pēk fo urea. Hawa kirispe o se kurea mo hai komu Britania ko ke wila no hingoa. Nā mai hawa kiriske te au. O malulululu, whikaua mai he aiko, he haiko mu. Pe tala mai rewa a kirisko ne foi reain. Ko e tau alu ia te tau alu a rewa I whakaukau e te mokalati. He koe na ku ke hanga fofoa. Ka mata rewa e tala noa ai kere a he te mokalati. Hau rewa what is name? Foki mai au ki hen whetu utako hawa o ako, hawa e tai waru. Kamata rewa ma ai mo kalafi ai artikolo ko ku kolomu he taimi o tonga. Ai kona utala atu solo maa ko koa o te au e ku kolomu he te mokalati. Ka venga ke be ului ka venga ke be te ma. Ko uhinga ai e umea koa he koa au na ufuofua rea I he te mokalati ki he whonua. Kapana e aha me ena e tohi ko e tohi pe ia. Tika hata hai a public speech. He koe uhinga mau kānoa mo akirisi mo futa. Koe uhinga na e pere ngesi ke ai e fo irea. Koe matalafo lau kai mo kere a pe mo. E ua wawau. Ana o ke he lai nepe. Ok, whamanati mai koe hea mena ngatai. Koe... Iyo, koe ku whoki mai peke ai uha wawau. Koe na I kai ke whai hatala noa te mokalati I he matalafo lau kai, he na pere ngesi ke hanga hataha o pua ke fo irea. Na I kai ke aha mena I ke rea halai taimtonga.
Tako osi koe foirea, koe kamatai, pako akiris pena nere angaton mai ka te au. Tako mea na ita kai ko ita mea futa ko ne tala mai ka te au. Ha o mai ho rea ke na urea fa papalang. Ha o mai ke u proofread. Pau karang iyo. Nanta mai ko hao ka venga. Ko pe at ko te mo kala ti. Pe tamai hao ke usiwa mo proofread. Aloha awe ke palang pe me fai ako ai atenis na no funge ko mau feitu ne proofread e kurea. Pero ko si ko ai kuitu isini e kurea. Pe toki pe mafuta na ke kai mua. Ka usai pe na fa horea. Pe ko futa ia. Na ne popo i ma e kutohi artikolo he te mokalati na fie ko nga fama kai ko ai ke rio pure nga na fama kala ia we ai tu ko mai te mokalati me karisi ano mahu i ko ano mahu inga winga fakako pa wa hu mai ke mesi fa fonua le tu pe me ai ko kala fina to ke la ia pe e to te mokalati pe tu ko e ma me mokalafi na wa ofi apita mokalafi ko alat ma be ki tonga pa bege ai kalafe por kalama i tivi i ku wheelchair ka ko tano ke u fe kau aki pe pa ko os ta foi por kalama ko to ki frai ki ke to ne me ako ya however hai ko mu Britania ko nere ko ana kimua he o se gure ko i pene fo a mai pa ho ko mai fika wa ko akrista mai hai ko mu ko tok fanongo en i harea hata he te mokalati e fonuan pa koe lea maarie, pa koe lea whaingata, pa koe lea loto lahi a koe. Heu te gai ke whai. Ka anoa tau he u whakamo oni. Ka usio he fuauia, ke hena kohi no ai a hola na resoni, pena e whai ne whaka eke e karino na resoni ke te mokalati koa mo e lo au, mo e ha, mo e ku urea loi. Pea loi mo lere ai university mo lo au research society pea kui kai ke to ha lau i kovi mo tala ki kovi loi o nau fai mai he u artikolo kona nai ai e naua i toki ai main ki muing mo artikolo mai ke lo au university ka koe mea ko feka anoa ke ai sai koe tamasiko ne hao hua ako nai hau kai ke lava to tongi ene ako. A Marshall Cameron ko fia lava peke. Pea kalangere. Malawa ke mautoko ni ko ho tata kong koka o mea ka ke ako. Kamereba, o kulava ko kang iu lava pe to tongi ako ka atoa ai, pa kulava pe hono tata, pa installment. Pea koe are wa koe curriculum mo tutu ni koe tohi koe alo au, course guide outlines. Ko toki osi ho mai ho you require, mai ea ne u certificate mo u credential mo u whamo oni pehe, pass. Ko ne totongi ako. Ka u asi pehe e mau regulation e mau course outlines. Ko ne toki lava ka atoa e mea koe au ke totongi ako, pa toki o atu lewa ho official letter of acceptance pa kamata ho kalasi. Na ne tā he masi koe ni e ne totonga ko to e pe ua ngeau tolu noa. Koe foi kospi e ia foi kosi e ua wha. O taranga leo sai, ta kamata e ta ua kalasi, e ko whaka osi mai pe, wha maa popo e mea kotoa ki e alato invoice mo official letter. Of acceptance. Koe me ai. Ka koe o mahina mai he nau whetu taki mo e mea ko nau pulusi, na was feilonga ke wi lau ke mana na o mai masi ke fra avanga ai hanau hu mai ke o felo au ke mau ki ai ku asi hange o ya me pe me hanga e na u me au na pulusi tak mau ana lai so e mau to e ta fa ki ko ya ka ko me e ho ko kai mini ka ko ne o se ma fo la klasi o se appointment e tol ko ku taimi ko ngā au e mau admin ku tala mai e o se mau fo la class fia how I ne appointment ene assignment ka mai te ne ta i ben assignment o se wi ka ha
Ko ne ospe ko ya ku tohi mai he wike taha. Tala mai ke whafoki ka atoa ange e ne wafe ni mangeau. Ke foi kospi e foi kose e wafa. Peu sia foi koi ki ai. Ke oia ke matoi whakawheki. Ke mahino ka te au ka koi humara lau koi ki he te kai ke mauresi sita. Koi uhinga lau mai moe ha moe tae whakalau moe. Lau mau ka moe ha. Te ke mau ka e matora ka. Te ke mauresi sita mautou ka koi ke kapu ia. He pure anga marumare United Nations. He ku te kai ki aha lao e online ni. Ko lao online ni he UNESCO he anda United Nations. Malawa ke ko online ni ka tau e mo me atolu he United Nations o te kai ke nau ai halao fa ma pure anga. He te kai ke lava ke tari he ngai fonua ko to. Ko online, ko AI pe mo me ke space. Feduri ko maman ko ya halao ya ki ai. Ka ko tu uri ko United Nations mo UNESCO. Malawa ke whakalere na kamata whai ngau ke online ni pahu mai AI take over pe ave attention. Ka koe tūtūni koe UNESCO ke online. He koe online ni e uha wawau koe ke nofo e hawhanua e taha. Koe ai online ni te maura sisika he whanua ko tōpe o koe e mau kau student. O koe ke ha mea pehe, te ke tari ha mea pehe i mamani. Ka koe fuke nau ilu, nam na tolo eke mai pe maura sisika hen. Eke mai pe mau. Fere me online ni mamani, te kai ke resisita online ni e mamani. Ko unga hau te kai ki halau, te kai ki international law ia ke online ni. Ka koe kai i law fuke. He koe mau tāna koe ma put ngā a koitonga. Ko simina. Simina sa mani. Me office ako, me accreditation. Na matala noa o si mahino ke put ngā ako mo simina koe ai ke nauhanga accredited o accreditation fe ai online ni ai lo au. O kai ke hana u polo kalama pehe pe ko kai ke ai ha fare mo ha me lo au ko online ko to pe fare re pehe maman. Te nau puke ka to mai online na mamani o kule re pehe ta ka mo mau to lu fa mau fefe. O galamai e United Nations ko me go nau tu mai ko he UNESCO he United Nations. Ka pa o ke lere hao AI. Ka pa o ke whai hao porokalama ki he space. Ka pa o ke lere online. Ko mea ke mahina o ke whai, o ke whai he malu o ulao o whai. Care o humanity, mo human right, pia mo ulao o justice. Ke mahina o kai ke hanga o kakai mo whapopula e kakai. Talo ka mata maulo au research society he tā hive wa koe tau e ne wana mau ngā oe. Fotu e lo au university he wā fe tata. Te ke mau kākai hata, koe masi koe nina e toki hau. Kala mai ke hata ne sirini. Ne ton ke mau to'o e ku whakamore a aku hoku taimi appointment e tolu mo ia, kala se ta. Ke mau fe to'o matou kai ko ha mau tau mua matou ke tā nakpaanga. E koe non-profit academic university. Hatu ka hatu ne wafe ni mangeau. Ka koe ki mua koe ke whae umea koe osilera na resonia he ne pose he ne pesi. Aia koe uhinga koe o ku whakotu koe whekau aki a Marshall Cameron na resoni tu pou koe loya pehe. Pea mo kanima, tae mahino koe ko kanima. E tu usi mo whakapipiki newspaper ko ia. O sirere na tolu ia. Whetutaka marewa na resonia ka Inoke, ke professor Inoke, ke mau chancellor. Fusio ke umea koe nika mousio mai ki ai. Whai motoa bo whamau o ka noa pia koe. Whetutaka marewa na resonia whakaeke. Hangepe koe ne whakaeke koe au. Nani tau whoki mai ka au. O skoe ka poro karama koe e kurea koe nau fuufua rea. Ai mo oni koe ia. Ki he kakai he te mokalati. Hena e ikai kia hata kia hano kete i tonga. Ke rea public speech ke te mokalati. Ko au. Kai koe aku talaihanga mai. Ko au na aku rea. Ke mo maa whao ai kuraki rea he nai rea momonga ke te mokalati. Na moife. Tau tala noa mahino.
Pa mo pulusi holo e umea koe na, o ku whakamaha popo katoa maha mo whamatala loi ko ia ke tau hopo. Ka alu atu ke isi koe ni. E ke tara mai he tā mai he tā hai. E uhe waka. Ai he au mai lao ki New Zealand. Koe tamani wako lao. Ai mea koe tono no whawestapolo koe ata mai. Kakai ki hawa te lao a seria ki New Zealand, e taaki mai moutolu he kūkolo mo Facebook. A kombo o si ha moutoi whamawhora mea mai he internet. Koe mea e maunga oe ki he kūkolo, Facebook, kau polisi heni, e kwhai whamanawana mo whakairi fia e mare koe heni. Pea, wea e mea ta. E whakawhakala. Ka koe kau mea ai au pe. Na e nofonoa pe auia, nofonoa pe lo auia. Sai koe, atu katoa e sirine ai vare koe ni sene. Pea ku whakamana mai mo e haa, mo e koe ke nei loi ko tau tangutu sea i foen o he ka sea. Pea ku kei malawa pe ke whai ha mea mehe sea, kau koe ke whemau ke alu whakalao, alu whakaako e mea koe. Vare koe mei sene, koe pālang. Kau te kai ke nei loi a historia, o ka kai tonga, mo kau kamatonga i sene. O se tu utang mai ko lupo e tolu ke nau ka e masi i sene. Ya o ke ko ala te hui ko o si ko ka no. Ko ta ri o te mo ala ke vare koe. Tu ko pe e ta i whala o ta i whata mai pe. E ka pau te mo ka e masi e tu ko aki mai au mo lo au ko ma ko au ko hanga au ka. Ni se mau ke ta e vare koe. Tu ko pe ke lau mai pe e fo ma o po pe ne. Ka koe me ai. O si ai ofa ki ai. Ha o tala mai na e li aki au nau api koe. Na e nofo he orphanage. Ala te family tonga mai o pusaki. Ha o whaka ofa mai. Ta koko ka maha koe ai peke penetrate mai ke ai ha mea ke ngari kou velo. Au ke uilo. Koe lo au whaarere i he mau rate. Whaarere mea kotoa whatatau ke mau konisu tone mo curriculum. Pe aku mau tokonia ai ako. Pe aku mau toi tokonia pe kakai whaingata ai a whapanga. Pe aku te aimu kakai o kui kai pe lava to tonge nau ako. Pe aku nau ako tai to tong pe lo. Ko human value ako tāno kai United Nations mo UNESCO ke whai. Pe koe online ni ko ako i aku. O provide me no mea. Ko ai hono audio, ko no video. Whaere e hatoko tolu, whaere mo audio mo video, whaere aka online ni pehe katoa online ya mama. Kaya ko magkano ka mo nga mo simina samani. Pe maure wa hawhanga tuku he fo i mea i tonga he kai ke lava lo au o lesisita i tonga. He koe fo i online international o kai ke ha mea pehe a tonga. Kai ke lesisita fehe o kai ke ha nau mea. Ma kai koe nau kei fei ngā tu ke lava lesisita u traditional schools o te kai ke osi. Pe koe poini hene o ku mahu inga. O ku i kai ke pehe o te eki lesisita haako ia pe a tae whakarao. I kai. He ku where a university a lahi mahamani tuku kehe online o ku nau lere ta lesisita. Ka o ku nau lere pe i hanga whakarere whakaako awhi. O koe ke lesisita e university ko toa pe mo ako ka toa pe mo online ka toa i mahamani. Te whito ke online ni wala ita hau ka ke lesisita he ku i kai lava lesisita. Ke resisita he ni kai whewhea New Zealand, mo Tonga, mo Amerika ku ia e mau kau student. E whewhea. Koe uhinga ia kei ngā au e a maamani ki ai te kai ke au whangatuko fo i mea koe. Ka nā ome na tol koe ita a Nareson, pa kone tala mai koe o se tapolo kalama e uhe mo maula. Ka mai Nareson. Hu mai a Facebook, a matenda ma friend. Pe matala nore rei pe. Hu mai rewa tala mai ka te au e o se a e tapolo kalama. Siwa. Alo kore fam apologize ke kakai he kui kai ko kona ke uraki rea e te mokalati. Pea koe hae whakaiki ki e whakarere lo au. Siko ne fuafua o mai ka te au e whehu ia.
Pako tango tope, ko ha kawa ke mata noa I e kurea he te mokalati mo ne hao tala mai pe whakalere wha. Aia ko mahino ko he taimini. Ko uhinga e ne whehu I ki he ko hinga ke ne mea ngā au e akia. Pea pe atu leo. Uhinga ke uta anoa ta he lo au ka koe. Ko hai koe. O ko accountable ki a koe, o ko transparent ki a koe, o kai e mau puate. Pea kui kai ke mau tānak pānga mau tolu me kakai ke fua e hataha e ako e lo au mau whaere pe me o mau kato. Pea ita re vai ai. Ita he kai ke kore wha more more. Songe he whahinga loea ma ulalo pehen. Hau o whakate tenga au ke kore wha more more. Pea pe hatu I kai, pe tala mai ke oange whakai. Oare whoke hata koe ai ke ne hanga ave ke karino. Ke tuku mai he mea. Kau sa e pea whea ui koe kou tātā noa, pea maa whana, pea tuku peke tātā noa. Ki nau sio mai kei pa nau whanongo mai kia. Tau pea, I kai koe hea wenga ke ukore whamora mora he nā haku hia. Pea ho haa mai re waia. Pahonga rewa ta ofi, restricted me ku messenger, Facebook hako o vara he ne fupe he mai. Ho mo te ki tu a ben ma ko tu I sa ko o puhi holo ai au mo kadiva e na resoni o ko kalatu kan na resoni o ku tapu ke fai e haloea me a ko ia alo lau e tohi lao pa ke lau e Commonwealth pa ke lau e International Law United Nations o ku tapu ke fai e haloea ha o sipai mai ha o whakalai mai ke ato alo whatala noa ke chancellor ke professor inoke fotuha kau. Tala noa whai noa ata a inoke ia. Hau ia whewehui ki ai. Kai koe ke oange ha information ni. Si pai re vai ka inoke. Kai koe ke ilo inoke ia. Oku ika e au koe kai ke ukore whakamore more ke te mokalati. Whamatala pe inoke ia umea mooni uti kai ke maure sisita pea. Nai o ai tonga ko matano ko mo simina I tonga tala mai rewa simina sai o kai ke mo fit in mai ke accreditation a tonga he mo hange be ko ngai university ku mai me muri pa kui ai me ko cross border mo hu mai be o fai falere me ai tonga ko form be ke mo fa fon pe os kai ke ka we ai ko na accreditation ko ne ai Kana tio ki ai mo karino he ka e mahino tu ate ume a kosi ato toki ai mai. Te ha mo vare ko nai hu mai a maso kai mahino. Pa ko me are una wanga whakangari kovi te ke whai he lo au ha kovi ki ha taha ia nauto ko gurea ako he te mokalati Umai vare koe, toko nia kala mai nei, koe riaki nai mau he ala pureanga, nai mau he orphanage, o awe family tonga. Toko ni ke lo au koe human value ia. Toko ni ke tātā, ka mai koe ke ane, sirin ke to tong wha ose ane whea. Paku o lau mai ka te au, ka mai fuulahe totongi. Ke fuulahe totongi o ku maa, o ku hawhe mauhanga oange, ai totongi ke hataha. Whatatau ki hotunga whakaako mo ku kau kei whawhai ako, pia mo e mau, kau kama mo e mau material. Pia koe a ki meni ako mau tuuai. O ku ngofua pe ke mau whai whatongia he laini o e lao, pia koe kai ko ha mea e kua pau ke resisita ai kulupu ko toa pehe koe online ni o pe ke au whangatu. Pia koe poine ta, pia ke uka ka e au hata. Lahiange e ku more, lahiange e mau more, mo e mau ofa ki he kakai I muri, mo tonga. O si ai mau kau certificate o au ki he PA. I tonga mo muri, postgraduate diploma koe maalunga ai. Alake me PA, koe koe PA, postgraduate diploma. Te kei kia mau kau maa, koe mau kau ako maa me ako toita. Pe I kai ke hau koe hange koe masi koe ni, koe vare koe ni, hau tala mai o kai ke qualify. He vare koe me sene. Pe aku toi pe hepe mo kani vape mo naresoni. Ke nau tā noa qualification mai ka te au. He aku nau qualify ke nau whai ako ha university.
na nau foto university ke nau ilo. O mina tō tāno a qualify me ka teo o kou over qualify ke whakarere ha university mo hapi ako. Pea mo e mau kau professor, mo e mau kau toke tā kui he poate. Ko yo me tāno a mai kai ke ilo paka hae rea ke ai. Ko na rezoni ko whai ako ha university. Ko e tamana ya ko lao pe whaka practical ke hao lawyer. Hao reo e lau mai ka te au te mo karino. Lau mai ka te au ke te mikau. Lau mai o kui kai ke qualify ke whakarere ha university. O ku tari e lo au he ngahi university, o ku tari au he ngahi university. Ko tau tāna mahina. Ka nau mai o whai ko defamation ia. He o atu e ngā ue ko whai mo university mo nau pou mo ngā ue ko whai whakaako mo lo au. Ko ai ke nau whakaikai fe. O ku nau tohi holo he post holo he Facebook a mo me a o tala mai. O ku ikai ke qualify. Qualify a karino ke ne whakanere ha kōsi. Ikai. Nai os whai ako ha university, os whai ako ha teki ikai. Hau ia lau mai ka tea. O ko nofo pia whakarere ai online ni, pia ko qualify pia au iai. Pia tari pia he ngai university, pia tari pia he kau ako. He guau qualify. O kai ko hau toke tāma hau professor ko ha mea loi. Pia o iai e ku ngā hau e mwelo au. Ngā hau he university, nā ku whai ako he eniu, nā ku whai ako he Australian Catholic Uni. Pana o leo na tolo rau mai o kai totonu ke whakalere ha mea, o kai totonu ke mauhanga whakalere. Whai ako ai no ke whotua kau i university sene. Te vita kai. Mau qualify, high qualify. Ke whakanganga ulu kone una maa whawhiki ki whakako. Ka koe me ai. Ka kou tala noa taua tāina. Foki mai ta tānoa e uhoi wa wao. Ko toi te mana, na kei ke hoa mana keu te tānoa pe, ka kou tānoa pe, pau maafana papu e ke tānoa ai pe. Koe mau tānaki koe ne u whakamatala he kai mini kua maa mai ke he wikeni. Ai moi foi report, pa kou whia ai hanga tonot. Kamatarewa ngā ue whakalao kai moi kau polisi, moi kūkol, moi mea i he wikeni koe nipe i he wiki. Whao singa wikeni pe koe wikao. Pe te mau update ki mau tolu ko toa pe, o ku mau mea mai ki he foi keisi koe. Ke kia mea whakapuripuria. Ko taaki ka toa mea he Facebook au, te kia mea pe he ia i tonga mai Pasifiki. Ka ake e mau tolu. Mea whekau aki mo au mo mau tolu. Tohi maa se tita he wiko o si he o se ta polo kalama, ke aike ai hau polo kalama, pe nolo mo nare soni mo mea. Ke pe nolo mo nau tolu he ku nau ilo ha mea ki ha whakarere ha university. Topi hatka se tita, ikai maa lope. Mua mai ki he pesa e lo au o lau e ume ai. Peko mea ko whakawhei a koe ko tope u ke mea mai heni. Kātaki mai ki he ku pesi o hū mai au te ke hū ai te mau whakahu ko ke pesa lo au. Ke lau e mea ko tope ku mau pulusi he keisi ko ni. Peko mea ko tope hoko atu ko ni e pulusi ai. Ala te mau AI mo mea mau kau e ma kau ngawe ke taaki mai e o mea koe na i he kaniwa. Te kau ak mo au. Os polokai. Ye weekend. Ka mea o toi polokai. An polokai o mea he kai e hū atu. Ai lo au o taaki mai me loto. O ana ke toi nofo whai hangahi. Tō o ngā kovi i kai ke mau whai hahia ke te koe. Ka ke hanga whakangari kovi i te he ki mau tolu mo au. E ku ngā ue, mo e mau ngā ue, i he whai i he lau maari e whakaako o freedom of thought. Pea mo e lau maari o e ofa ke kakai tonga, mo hato e kakai ke. Pea mo mai reo ke whakangari kovi. Hu atu, mau hu atu e kau tamaa, o ke kai toi pulusi kakato mai e kaniwa e karino, ko rea ka te koe, ai u artikolo ke au, ko hea meo hoko. Ko i kolombe tahe artikolo, ko ai ke te lau whewhe o ku konga pe.
Toi tuku atu e kau AI, mai mau tini ke nā ato, toi wakai whapapau. Nau te o mai reo whao i ripoti, o ku tapu e mea ko ia, ke utala atu ka koe. O ku tapu ke pulusi ha mea ke hataha pa ke hanga poloka. I e lao e interneti mo e kuko mo e Facebook. I le mea kou ke hanga poloka pa ke tamate i, o ku taaki mai pe e kitua. He koe ke mate ia. E tau tā noa mahina. Koe mea koe tau mea ke tohi pa ke hanga tamate i o ku iai pe ia. Koe maa pe maton ma kukolo ma Facebook ao, hamu mai kitua ke os mai kitua lau ka atoa mea koe. Pe o ku whaka maa opo e mea koe tau pe na ke hanga o lau kovia ke lo au mo au. Ke taaki ki o lunga, ke sio ke ai e Facebook ka kukolo, kau tahalao mo kau polisi. Mea koe alu koe ke criminal case, alu ke mea ke civil case no foi. Te koe mea ke ta wako mea. Ka mea o ku ke lea aki he interneti, pia ke whakapapau i nā kuos tau talatu ka mōtoro he tau polokalama o hau ke program fausi. Whakapapau i koe mea o ke tala noa ke ai. He ka pau e hakure, o taaki hange koe mau taaki koe ni, te kai ke sio historia o Pasifiki mo tonga hano taaki ha mea pehen whaia e au mo loa. Ki ka wako ka atoa mea. Koe u tala noa ia mo e lau noa ia holo, e u lau mai ka te au, koe ki utoka ngau ki ai. Koe keisi pe koe ni, anare soni, kaniva, mo e vare koe ni me sene, maso Cambridge. Koe keisi pe na nau omfrat, o koe ke u toka ngau ke u keisi, lau mai a pitapua, lau mai a hau, koe hinga me whako koe u mea kou whare atoe ke tu. O koe ke kau ia, tala noa koe ni, nau lau mai pena to. Koe ku tala noa koe keisi koe ni pere ngesi, e ne whai hanga tonu mai, omi o fie matamua, omi o whakatala noa i mautolu ta koe koe whetuku ia. Ke ave ki he Facebook a mui kaniwa. Ko pe hatu he ni kia ke karino. Tukuange mai e upesi na mohanga ai mo na resonia te au ke o atu. Ke alate mau kau tamamo mau kau AI he kuna wato stuck. Pe kuna was fire de foi ripoti o tuku atu ke kaniwa mo e nau seva koe e kaniwa. O madunga e whakarere e kaniwa. Tuku mai ka ikai e taaki mai. Koe mea kou kau alu ki ai. Tau alu ke mea ko hono hakure ai mea ko toa pe ke tau fola loa. E ko moutu waki i whoko kai whalao moutu waki o mau kaka o kou unqualified mo ha fua ku mo os pulusi katoa o staaki katoa mai. Te kia ha mea teke mousio motola ha mea pehen. Fola whakalala ai mea ko toa pe na ke tala noa mai ke helo au. Pena ku o soa mau ato e mau tohi, ko koe o ke fie, o ku ke kau mai ke tala noa he me ke hanga o hapa. Mawa he me ai. O te ke rea noa, o te ke kau noa, ia he ku ke isi ako ni me whangi tau lau ko na mawhai oro. Taka pau ke pehepe koe ke rere mai mo kaniwa mo nare soni mo mea, maso Cameron, ere mai ai. He to mai mo ho mea. Ka koe ke mautonga ama toko mo vare lau oro, vito tolu pe koe no whai e whakatotolo. Koe poini mahalo ko fie whao se aki e uhe waulahe ka whafoke atu. Ma u konga foke he kuna uhanga poloka. Tuku mai pe kolo me kaha. Koe i atikolo pe kaha o kai ke to'o. Koe atikolo he lau mai ki ati au mai lo au. Pa koe u atikolo na whaka eke koe tānoa ki whakawhiha hongo whakawhiha ko taki mai ki he ku tānoa te mokalati ako. Hange koe tala mai o ko ha. Koe ke maulere ke maulawa lau. Kau koe ke whaingata ake taaki mai mea kona fufu i kau koe ke mauwhi alu ki ai. I tu e taimini. Koe mea au pehe, o kou hanga tala noa i loi ai riring whakate mokalati. He ku pehe koe kai ke a riring whakate mokalati pena i kai ke hoko hare i riring whakate mokalati. Mahalo koe poinia wasi hake mea ka kuna wanga whoko poloka i mea ke ue lava no lau le lei.
au tu wange mai me aki he po me uto fufu ai ka go fe la ve tu ki ai wo ba la ko fe li fo ka te mo kala ti na fai ko poini e pa go ai channel ai lo au o ku tuku atu pe tuku atu he Amazoni e mahina kon ko ka topani pe go ai fo chapter fa o si o ku peheni o no whakarea. Koe to'o he maukau writers me he ku fo ilea na upe o ku ikai koe li riu whaka demokarati ka koe li riu whaka monarkiko. Li riu whaka tu ipe he lope ko ni stutone. Koe ku fo i akimen pena aku rea. Pe aku nau to'o writer ake fo i artikolo koe chapter wha osia o i channel koe lo au o fualu channel. Koe mau channel e noua, channel o noua. Ko se trafa o si o fai ai foi aki meni ko ni me ku fa kau na i kai fai hari ri fa te mokalati ko ri fa tu i pe ia within the constitution o ko si ai pe o me ko ia ke ri ko fa talanga i pe ia a ko tu ko fi fa o si aki na i kai ke fai hari ri fa te mokalati na e kai langa ki e ri fa te mokalati pe o ku ke kai langa ki pe ka kone hau ko ke au whangatuku ko poinia e ko akimen. Hala he fika mo lau konga, hala he lau, hala ko ni sutone. Na e tau whi e tupo ni mahe na e whehu i ki ai. Na ne talatu i kai. Pe whakahua fo i rea te mukalani. Aia koe au whangatuku e fo i ati kolo koe ni. Na i kai whai ha i riu fo te mukalati. Koe i riu pe ia i e within the monarchical system. O i ko ni stutone. Malo ko ia ko whawhoke atu te a mea ke whetana ko tokanga mai ke. Malo pito Professor Godi ku mahino ai whakatala noa ko ke whai hange ko e whihu kena o atu pe ku ke whalala anga nei President Paul ai ngau ko University lo au pe ko tu ko e whamatala ko ke whai me mi hoa taha ko ni whikawa ki mono whamala ala ko ia o e ngau e whahoko University lo au kune lama pe o kātoi mo tari ai whihu i ko ia ki lawa ki whai wakai ki ai. Koe ka veinga ni ke uape mo ki ka veinga taha ke ta whakaoskia i ta tala noa he whiawhini. Koe na aku o ku whika o pe mo me ako ni na wha matala ke te mokalati. Na aku whanong he ki clip. Koe mea pango na o koe ke ulawa o play ki clip ko ia. Koe ngā koe te taimi. Koe ki clip ko ni ko na live ko whamatala koe hange ka te au koe tala noa pe koe wahe ai na e kawai no pele tui wakano ko taha whakia koe fufua pare mia i he liriu whate mokalati pe ko whatonga i ni whamatala koe pure anga pe ia na e kakato honau te mia fwoi tau e wha i he talo tau liriu koe ni me he wafe hongofulu ai na e lere pe me he wafe hongofulu ke he wafe taha wha na e kakato ne ona e ua te mi koe ai pure anga koe na taki na e paremia a Crispo hiva kana te sau foke whare are ai te ki kakato a black temi pe te filio na mau pe kia Chris o tike ki kakato me temi hono ua pe hu mai le vai pure anga hono hoko o hiva tu ene toa o whakakata whitau e ua koea pe a osi ai pe pe hou mai pure anga koe ni sa sovareni o tau i e tolu pe a osi ai pe koe pure anga hoko en tau peta pe koe ne fua tu uia me ha o koe mea ia na whai kia tala noa aina ia i no pere koe taha kau whai whikau koe wangario koe pure ako se atutai na ia mo minister ko ia o e savea ka ko to tapua i tala no ko ni ka ko ki tokan ke ka dana ka wat pe ia e foi te fto fa ka o ko loto ke wat me ko na fa no pele na ni pe no pele te va no ko li ko na e fa ka hoko na mau fekau i he ngai pule anga ko ni na hoko mai e fa ka foke me atu fa foke li liu
Ko inga ko mea bene ko hoko ke lava ke whakafoki mea ko tu i na ke tonu e fui hono o mai ona no to ona ma fai tu i ko mea e me o tua. Ke to o kon ko ta fui li ko na fai wa. Fulu na mau fikau ke whakafoki fikau he kau no bele ke whakafoki. Ko inga ko ke hapure anga e ko ne lava whakafoki. Ko mea bene ko tau sio he ngai pure anga. O ko ke hapure anga ia e kakato. Motu pe ngai pure anga ia. Pea tu pe motu. Ko whakamatala e ko o mai. Nane, na o ke konga, he mahino ka deo nane mea pehe na mau ave whekau ta tau ki he pare mia koe ne puranga lotonga. Ka kune whaha mai koe ni he kapineti koe ke nau tari whakau kau koe ia. Ka koe poini koe uwhi maua ke o atu ka te koe ke wakai ki ai. O ku mahu inga, o ku ai ha whahinga mea pehe ke osi e whai li liu pia kufia mau rewa ki te whakafoke fo i mawhai ko ia hange ko ni ke Filipe tu i ia pare mia pe Filipe tu i ka minista me ngai mea pehe o ku he hanga ho wakai ko mi universito lo au is that a mistake e tau li liu pe au kufia mau ia ke whakafoke ki tau te whakafoke ta dolo foki ki mua he wafi hanga fulu pe ko ngai mea bea ni ihi o kufia mau ke o te tawala ki ai ko sungo ngai liu pe hen fra konstituto ne e ko liu la i foken na ave o tala no i kakai pe a toki fai liu ko ni ka ko ngai ko ke fu mahino ka deu ko te tau ki e lava pe ki fai ngai tala ngai ke mahino ko fe ma ba o atu ke ta ki fa o sak pe ha ho bakai ki ai me universite alo au Na usio e ua wao ki o hanga tuku mai e nau o Talanoa. koi Na usio pe ia ki ai pe a mauhanga sea he lo au he upesi. Kana kai ke u hanga ke u whanongo pe te usio. O sio ke nau wheringi aki. koi Ke nau whepo Talanoa aki. Pe koutui ko e Maare o hinga kona una wanga o mai. koi Maare au pito whainga taka ka te au ke utala noa ku whafok whao foi mai ke foi mea au ku o pere nges pia mahu inga au pito. koi koi Ka ko inga ko hanga whehu i mai whanga tonu. Matiu ke no whato kwa ta mai whakavete vete ate foi ta noa ko ane nga. koi ko anga pe foki e profesa e ku whakau he koe kawina na ku amanaki ke whatala noa ka koe ka whia mau whuki aha taime lahi ki ai. Koe lo bea ku ose ta taimi, ka na whakau kau peke o atu ka ela peke ki toloi whika vinga koe ake ta toki tala noa ke hui ka hau he koe na te ta whoki mai o lere ai. Koe ngā ka Ia ta... te ka hoko o whoki. I kai te uki hapa hulu i atu. Koe. Ate e ku tāri, pe he koe tu o ka pau koe foi video ia o kua ngai pe na o si sio e foi video ki mu a e ua mahalo ai tala noa pe a fai fikau fotu moko fisi na aspiatu i waka no mo e pare mia e koe ngai foi malanga mai a fotu ki muini pe a koe tangata vavalo a fotu pe ko whapapa ko toko ua koe mau kautama mo pe mea tu i waka no. Me nuku nuku. Ka koe kou whapapa i au e a wawalo a fotu. Pe koe na ku omi ai fo i niti o le rei ena te utok whaka sio ki ai o whawau wanga o mai. Aku toa ta minite fiha e ua wau. Am beko ho whakau o se ta taimi e tau ka ke am beko whakau ke. Kau atu ke highlight mai te ki lere whai ki ke hui. Noko moni te he. Koi. Sai te ufoki mai ke mea koe ni. Nā ku tau kawe i mau pe o ku hala e fo i ririu. Koi. O ku hala e fo i ririu, na wala o ririu e mea hala, whakatatau ke mea nei whakatoka e tupou ulu aki.
Na ku foki mai koe wa fe wanoa, wa fe wataha fe tu taki mai a station ni koe na e whakarere kalafika na e whakatau ki a hai pe na ngā ue alau manu mo kautama mo i mo mea. He? Koe. Ia mo fotu Gooden Bell na nau koe kaulo au fok pa na nau fetu taki mai ke whai a e ku polo kalama hanga tonu ange me i heni he nau reti o tu o taha e wike. He? Pea koe uhinga e ku tala noa ke ai he na utala noa he mea koe na. Koe fo i hala ene ai fo i ririu. Mo i loi te kauto e foki mai ke he utala noa koe ki i kai ke whak na ku ngāo e ake fo i rea pa ko ke whawhato ngā i pe e ua wawao ko o ware pe ko ngāo ake fo i rea koe whakatau whahahau. O ku i kai koe whakatemo kālati ka koe whakatau whahahau koe whakatupi koni stu tone e ku tala noa aku. E koe whakatau whahahau na e hala ai fo i liri mo e whakakoni stu tone whakatui a tau whaahau na e hala e fo i liriu. Hono whakamawa hei, ai whakataha toko ni, meihe, kabineti mo paremia. Pea ave whiri paremia ke whiri koe e hoi ki no pere. Koe fo i hala aia. Meihe whakatau whaahau. He koe taurea koe tau mawhakawau pe tukutuku maaria tu pe kai palu. Pe o ku tukutuku atu e whonua o whakatatau ke a whio e tu i me he tau mua. Koe whakatau whaahau, a eni o ku huu mai a kau tama koe ni he na e whihala ke fo i riu. Pe na e whihala ke hono tari e fo i riu koe ni a eni a koe hoko. Whihala ki ko hono to e tu i me whakatato ko ni, whamawaua e whakatato ko ni me he pare mia mo e kapneti. Pea mo hono whiri e whare ai pare mia. Oe ma o hala o kai ke tapu ia ke whae foi mea ko ia he koni stu tone. O ngofua pe ia ka loto ke whare pe loto ke tui. Koe ku poini, o i kai koe foi tu funga whonua ia tau whahau ke tau alo e foi hala koe. Koe tu funga whonua koe tau whahau ke a whia pe tu i he whakatako ni me kapneti e a whai ai pe ai kapi me mono ai kana kei whakatape ke iai pe tu i pe ke iai pe me paremia. Ko hono vahe ko veteki, ko e tau veteki ai pe ia ai foi alofi o whaporikare o tonga. Pea koe hono ola nai ain ku tau sio ai. Moto e pe pureanga. He koe ha. O ku whepaki mao pe ai constitutional monarchy a tau whahau pea mo e ume a kona nai ai. Pea koe iku anga e malohi pe tu ia. He ku constitutional monarchy pe koe prerogative power tu i te ne override pe ia. Ne hanga pe ia to o umea hato e whainga whotu tu atu. E maua te whamauanga, e maua e wharearea. Pepe tu ia ke alu he fo i mea e ala mau ai whaunga whakonisu tōne pea mohona mawhai pure. Pea mo tu ai whonua. E me whahu mai ai pure wharewerewa. Prerogative power. He oku i hono mawhai pe mawhai pure ke me whai e mea koe. E koe uhinga e koe na aku pe atu pau kau kawe he mau polo kalama koe ni pea mo e hiwa tā pointa mahalpa koe. Koe fo i whehala ki whika ura ki ia. He koe uhinga he ku kei i he tu i pe. He? Halo pe kumahine ku hinga e ue mamaura. Hangai tau tolo furi he fo i mea koe. O aia o asimai o ku kege te aha mawhai e tui. Ka koe fufo i phenomenate. Koe numena he lau a kant. O ku i kai ko loto ia o ku sai koe
Ko foi asi mai e alo whatato kon mo tu iki he appearance phenomena he lawa philosopher ko kan ko me e wasi mai ka ko numena ko me ko kui loto o ke ngau ha me ai e u he wa ke no whakato pe me ai he tu i yo no a whangatu ka pa e fe paki ha me me mawhai whare rewa tu i tamate he mawhai whare rewa tu i e mea ko ia he okuha he oku ke iai pe ko uhinga ko na ku pe he whakatu ka maki ai fo i whamawa wa i kapneti ke alu ko ai pare mia mo whatato ko niki tua ai pare mia mo kapneti ki he pe no fo tu i me whatato ko ni ko foi whakatu ka maki pe a whiri mai e whare are ai pare mia ko to tānaki mai ko e pia no sai ona e whiri pare mia e whatato ko e whare are ai pare mia ka ko ku poini o ku kai hoia mo fariki ko e ngā toka ko e fufaunga o ku kai hoa siria e whare are ai pare mia pe ku kai hoia mo fufaunga ko i loto fet ki me numena he kuna foka atoa pe a whanga tuku ia he tui ka pauna e ilo he wawe hongo fulu te na we ipe ke tatau ai fenomena ai asimai ki tua mo numena mo loto re e nau tolu atua o tau sio pe he tau tolu tau sio tau toki he ka koe mea ai o kui he pe o kui he tu ipe ka ke ma o ka pau koe na koe pare mia mo kapnete a ni koe ke nau tui nau tolu ke whai foi whafoko e tau atai na pe kapnete i kapnete koe na tau atai na pe kau kama koe na kulupu koe na ma whakatala noa koe ngahi opinion koe ngahi perception koe angai ngahi wakai tau atai na kapneti ka pau koe na koe ni pe koe toko lau nau pe ke ua whafoki kakato pia koe fo i proposal koe na ufau koe na ukalatu koe na fetu utaki mai e koe ai koe i ala sike no pere la sike ko pekia e ua waula koe proposal ya o ko pehe ke whaito a ke whaito ke koe ni pa te ta hoko ke he ta poro kalamate uhanga o mai foi proposal o ke kalanoa ai ta koe ku fua kalanoa koe ku tānaki ia ki he ku pehene foi proposal o tupunga i he osifai e uliriu koe ni o kui kai ke utui au ke tau toe foki o ko utui au ke ki kapi a loto ke lava ke ngā ue fo i liriu na osifai mo mawhai pure wharewerewa tu ipa ko ku solution ki ai ni koe i he foi proposal pure anga na aku hanga ave ka lasike pa ku peki a lasike ke i tuku atuai pa koe ke wilo koe ave fo ke alo whatau whorofora mo tu ipa peki au te ke pa koe ke wilo pe nane os ave ke hoi ki no pere ka koe ke toka ngau ya ke nea o ke tu i mo hoi ki no pere ko toka ngau ke utala no hai fundamental for issue pe na os ngau e na utala tu koe na ke to ha ke ku ngau e pure anga ya koe ni o nau fai e u mea koe ni tau Siat kai whafo na ngau e whata mai mo tu i u mea lahi pe a kui kai ke whi mau ia ke tau whakamalohi e pure anga koe ni ke pehe ke nau pehe ke whafo ke mawhai pure ke tu i kapau koe ke nau loto he kui ai e totono e kabineti koe na ke nau make e nau final decision pe ti tau whai a kia ka koe ku proposal lo te whanga wholahi a te ta proklama mo ni te kahau te ta hoko atu ki ai ke utala noa ia tu ai fo i whai to o ko atu he proposal o koe ni ke he ongo fo i to ke ko ia o kui kai ke upopou i ke tau alua i pehe fo i ta whaaki koe nei whai ririu pa kui kai ke upopou i ke tau foki ke whaaki a whanga tuko e uma whai pure ke he tu i na e whai e fo i whihalaki pe aku tau hau ki loto ta mahino tau whai to o ai koe ku aki me nia tau whai to o ai ke whakapala nisi a hema mo mata koe ku proposal o ai Te kai ke te ate proposal oi ka tā paku.
ko lasi ke pena si oi pa pa na ne ave ke tui ko ke il pe ko ne ave ke oi no pe ka te ta no ai e wi ke ka ai a ka to e a fa tu ka sama apu e ku ta no na e hala e li u ko ke nau ilo e foi sikalu mo foi nati ke mono fa ma vai wa e nau to lu e fa ta to ko ni mo tui mo kabineti me pare mia hala ia Firi he whare area e pare mia hala ia me whakatau whahau mo constitutional monarchy. Ka, kua osi hoko. Pea kui kai ke o whea mau ke tau whoki ki he, pe te tau alu ki he, ko e tau fix he fo i whea raki ko ia. Kai tu mau e whonua. Tārie, saupulu ai, whai ano kapi pe kono mono. Pa te o atu pe au ia foi proposal o pa ka pau whahasio ke ka pau i kai sai pe ia. Ka koe ke o popo ia no whafoka kato koe na e talanoa koe na ke whafoka kato e mawhai pure ke he tui. I kai. Na e osi hoko e umea pe he ho tau historia me he tui tonga pe a whao e foi sistemi whaunga he tui takalaua e senturi kadima ke whakalerei ai foi nga unu mo foi palopare mana tamate ia utu i tonga la ta tau pe mo mea koe ne ke toi whaka ia ai ke sai e foi whakarerei pa tau alu ai tau o mai ke senturi ka fitu toi lahe no tamate i ai kau tui takalaua toi whai e foi saupolo ai e whanua tau tolu ne whai e pe tau whangakui o ku kau ilo rei no saupolo e tau mea whapolikare ko palo pare mai foi mea na toko si ko nau copycati fai tak copy peke o mea na at me muri kai ke nau sio ko tau historia how we fix political crisis we did it several times ka ko kau ka mahino ne kai ke nau ilo na toko tau historia ka pa na nau ilo na nau fix accordingly pa ko hinga ai fai ko foi centuri ta fitu ke lai foi kapi mono ko ya I kai ke tau toi foki tau tau ke foi mea motua. Whakalerei e patawala. Patawala mbeo collapse ka atoa fu sistemi. Pea, tau ringi toto ki tau whaito. Kai ke lava o solova talanoa, ai koe kou talatu. Ko mea kona whaham ke te mokalat ka kato. Ai ke talanoa, ai ke kailanga ki ika, ai ke lava mea. Ai riu kawa. Ni ka wa pura nga fatu i ko hanga e ko tau le sonia ko atau tolu tu faholo pe ka pa ko kai fa e me ko lo to nga fa e pura hanga ko pe ku pe he fo i riu ko ni ka pau na ya me na fe hala ke hange ko ku a ki meni i wa fe ngo fulu o de ki moa kala mai o tau historia o ka ga me ko fo ki moa ka hanga fix ka tau nga uno Pea oa te tau toe alu he, pea oa te tau toe alu ki he, ka tau nofo he, i e present. Ko e awhanga tu e ka tau ai mau pe ai ahoni, mo e mo menitini, mo e miniti, ko e ni, ko e mea mo oni. Ko e mea ana mo oni e mea kona hoko. Ka wā lau lahi tau tō luia he ai ke whakafokato ai umea ke tui. Fu ki ongo whaware ia. Kuia e umea ko os i e tu i fe unga pe ia yo no mawhai whare o rewa. Pea o kuhu mai pe e kai me whie hua ai ke lava mea tau. He kai ke tau toi oange ka atoa e mea ko ai umea ki tu i he futu match ke ai. Na e liriu me tu i tonga ke takalaua, na e liriu me takalaua ke kanoku polu. Pea tau riu kawa pa tau hau ai ko e ni. E ungo kou a kiu i o kuhala ai wawhengo fu. Kai ikai ke tau toi foki ki mu ai. Te tau fixe foi mea mo meniti i hono taimi, i hono lau marie oi ahoni. He? Kou se e whau e tara mai mea lau mana resoni ke te au. Lau mai kui kai ko tau kei lao au. Ko e hae mea ke ure ai ke konistu tone mo politiki mo lao. Whahinga whakamatala, ka e whaka ako whakapo uri peheke tau kei whanongo, ke ataha une tala mai koe ke tau
qualify ke tau tala noa ha issue. Me? Ata ke tau tala noa ha issue ka pau ku kakano, pia elito, pia mooni e tau mea ta tau pe koe ha. Koe filosofa, pia ku ata pe koe filosofa, tala noa pia whainga issue pia. Mono pia whainga issue, pia whautohi pia whainga issue. Ka pau na de mahino e fo imea koe ke alo siu e kau filosofa. Kaike. Saya e wa ko tu pe te ke loto rei pe ke ai ke talere ke proposal ke wanga hulu ia te fo itari ke fo italanga ko ina. Malo bito ko fa ke te ko. Malo bito profesa ko fa malo ade lava ai proklama ko ia ni lava ta pahoko I he e fefin ta toki hoko atu I he e feftu site ke wikau I ta taimi proklama pe ko ni ke ta hoko atu ai ki he proposal ko ni ku ke talanoa ke ai mga isi ke hebe pamalo atu profesa ova atu pe mo ngau e fai mi ken belan ta toki sio he tu site wikau ova atu malo bito whamaloa te kainga I he lava koia ke mō kaumai he tau polokalama koe whewhini. Lava ke whai ai wahewahe pia mo e whataranoa ki he wakai koia a palawhesa to ke tā sesio laftani ki he isiu koe nai whai kai ai talanoa. O hani po whamaloa ke ti mō tolu I ho mō kaumai. Koe polokalama koia whatwhanua fōu e toki lere atu I he pongpong tokonaki. Ai whawhofua ke laine o e hoko hiwa pongpong tau taim ta tau whuke nusilani pia motonga. Ai ko e taimia ka te toki notice atu pe o whaka mahina tika tiki mo tolu. Ko e gime ta ku loto ke whamalo toki he tau kau sponsor ko e kuna sponsor ai proklama tau whawhahoko. Ko mo whatonga iange ko e tau wharikosi o kulotonga lere I loto nuku alofa ai whamanatu tau e taha ko ia ai 1 year anniversary ko ia Francis T. Katz o kune tokoni ke ngahi polokalama ko ia ko whahako at miheni ai o kulotonga lere mehe monite mo ahoni o ku whamalo lahi atu ki ho tau kāinga ko toa pe kai tatu white tau kau customer he tau e taha ko ni ko osi mo lava mai mo whanau pea mo hataha pe ko mo lava mai o kosi ulu me he Francis T. Kasi mo whatau e angi whoki koe kakai ko tau beku ke lava mai o totongi ho kosi ulu iai taimi koe osi ai pea e whoki atu ke te koe o kapapulu pame o kapainu pea mo ho blue wax ai au ku ke whawhakatau ko ia o ngawe aki I whale kosi ko duik wha tamai tahaka deau ku fia apito ko ngā ku mamafa apito ka pulu pame I tonga dainin pehe foki ki ngahi umea koe ka koe ka hingai koe price ko hinga be koe whaka honga I atu pe a homo uhanga o ngawe aki ai Francis Tikats I tau e taha koe ni ko tau situ amiai o a umai ki weekend pa koe kātong koe whaki ka pulu ia koe ni ko tufa ka papulu koe ni e toki osbe toko naki lea le pe ko hinga o ku aie loloa pehe ko hinga koe ke oua na iai na behe ko ke whahoko pe au toko naki e kai ke lava ko toa e customer ia koe Francis Tikats ke mou hao pe whi ahe taha e koe fu toko lahi apito o hinga mea ko mahonga spread he aho e ono moni te ke toko naki ke kawinga uruaki ke lava mai ai taha ko toa pe na ke kosi ulu he Francis Tikats ko no whahonga I hamo toko na mo whai ke lava ose ho kosi ulu ke whaki atu o ka pulu mo ki ka bainu ke lans ke whahawata. E ka ke ngā dai ka au ku tali lerei. Ha whainga taha pe. Ka pana dege ke si o koe whare kosi. Pe na dege ke kosi koe hai. Tali lerei koe ka pau ku ke awhi mai ke mao tuai hao ka papulu ho kosi ulu. Lava hano totongi pe teu I koe ho kosi ulu no molo pe. Ka e whake atu rewa. Ai ngai mea ofa koe. Au koe ke wani ihi ku mo tohi mai ta mai ku mo ki maa he awhi mai. Aku koe ke hame ai ha maa mo hame koe ngā ku mo totongi pe ho mo kosi ulu. Ka pa na totongi mea ko toa pe maa mani ke o tui o kusai ke tau pehe o totongi ke mo ki maa. Ka aku
o totongi pe mo ko si ulu I totongi no molo pagana mo ngawe aki ko ke te liu me a ulaki na whakawai whare ko si o ke ahonu ke tu ta tau pe utotongi ia. Aku mo si anga pe mo tau ke utotongi aku totongi pe mo ko si ulu. Ka koe osi ko totongi pe a whai ngā we he kau ngā we ko si ulu. E to hanga rewa e Francis te kato o atu rewa mea o whama au. Ai kapapulu ko e kapainu pe mo ho Pluex. Ko dui te ke lavatari nengo koe ke pe ulahi pe koe ke lahi. E mea ofa ko atu ma au ka mau tui pe te ke tari ai whakahonga. Mo si tauhi ko ia ai Francis te ka se tau taha ko tau situa mi ai. Ko e tau whare wala ko ia ai Bates Fishing Store. Ta whaaki pe Francis te ka na ia o pe mana uta fo na dol. Te ka lava pe o awhia ke ai. O wakai ma te ko Francis te ka mai Bates o na tu o next door be hanga ke tau ma be building whare ko whawhai ko hoto tongi uhila. Aku ai ko e office atita seniale aten seniale te ke lava pe o au kei mga wha ko na ki marketing mo ditisel o ku ai ngo whare e ua ko ni te ke lava po fitu taki kei ka pe he whaka wha malo ka ting mo tolu o ku mo lava ke ngawe aki ai service ko whai desi I he maka whatau mono mono ko live stream ta whalani mo hafu e service une whai I Queensland I Brisbane pa malo la het ke ting mo tolu ho mo lava ke mo ke tokonia a service ko ia kune whai ka ngatai e tau polokalama ko ia ki he whiawhini mo I whamanatu atu ko a bongbong mea ta tau pe I Francis Tikats lava hake ki ai a bongbongi o kose holu kose mau e kau ngā we ai ke nau hanga o tokoni I ko a bongbong mau atu moho o kapapulu ke ai a kafu supo kapapulu pete ke lanse a ki beha foi ma ko e ifo o ke he atu ka mo bouria tau toki whilongo aki